Piti blosi nasa kumenam ta chobi pabi poy hakniti bal nan duwai ro play papinyo kayeng subkukmen. Barosh kita mamju itu banga i nasiyo pakambay na bon Muslim kampaban pan hoi gạt qua đã im đang sang ôi ni hasla bertha. Oi Lucy, Hello John, bidang le ayu. ngadang mul phone weekend yo show pipan Pilai ni amban ni kendubat ngalasai. kumtase ngaro ngamud ongai ketai. Tau kata ngin sai phone pat lasai. Okay, to bye. Ngangi ilusi inom kuntany yang kicintro kecunga. John pilawan Islam. Oo, Kuat kendu inga belai mo. balish para lak ro amnong say. Long. Pipat pimut ang ayu mending. Yetu chua mapi kay Ifi shwa. mapi. Yang semon arpelterin engagement jonga. Panu Pat Islam. Kil dep mbairu. nasikan nan ban yusi kubor kemana kecim chopi. Congrats my dear friend. Thank you. Pipan pimut itu UK. Nan say to odin. Kip John, nam sen tenat ikan ni kejing itu. Namar sim jonga. Syok jeng ik ya wipan. Tambah ngalek kumno. Ngalek Islam. Isami day berubah, but pidi bapun hondo yang sim me pacopi. Piti blosi ngansa kumenam ta copi pabi poy hakniti but ngan duwai ro play papinyo kayeng subkukmen. Oi shamni ta babi shoji I John. John, map ingat ngal Islam. Piti blosi pilakmen ngapadah ni tangki umat an saja. Kamu tahu dengan babi, apa kecim kelai kedai keconga, balik ngam Muslim. Lucy ngakermen, papin supun kemen, bani Islam.